Pozdrav ljudi, evo nas ponovno na našem kanalu ljudi. Danas ću vam pokazati jednu zamku za vašeg druga. Pa da počnemo da ne gubimo vreme. Znači, nađite neko drvo na ravnicu i sada kako napraviti tu zamku. Jednostavno. Dođite pored drvo i na dole iskopate 4 kocke. 1, 2, 3, 4. I 2 puta u širinu. 1, 2, 3, 4. I tako sve oko drva, znači 2 u širinu. Kada ste završili 2 kocke u širinu i na dole 4, uzmete ovu travu, stavite tu, ovo iskršite. Znači, jednu kocku ovako. Vidite kameru da namestim. Stavite ovako, napravite jednu kocku ovdje, drvo, čekajte. Eto. Sada idite dole i stavite ovako ovdje blok. 1, 2, malo mi baguje, ne znam zašto, do kompjutera možda. Tako stavite, napraviti ovdje dole kocku isto jednu, ovdje iskršite. Ako i stavite ovo ne znam kako beš lepljiva, ne znam, zaboravim se kako se zove. A sad stavite torč ovdje dole, pa redstone torč, ne običan. Stavite obsidian, znači sad ovdje šite ovako ovdje stavite, onda stavite redstone torč. Sklonite obsidian, stavite sa strane redstone, TNT, kako TNT, stavite ovako ovdje, eto, sa strane tu. Sada gore kad ste to sve napravili dole, sad ovako sve ovo popunite. Evo, ja sam to sve popunio. I eto, zamka je gotova, znači potrebno je 3 minuta, ako ja mislim. Znači sad vaš drug dođe da cepa drvom, ovako ovdje, popne se gore da iskrši ovo ostalo. I kad sve to iskrši, on ili će ovo prvo ili zadnje, ne znam. On ovako ovo iskrši i gledajte šta se dešava. Znači, game od 0. Naprimjer, on je game od 0 i znači on gine, to je 100%. Evo, dok se čita malo. Vidite, znači to ima da ja raspoj život. Eto, toliko je bilo od ove epizode. Nadam se vam se svidio, ako vam se svidio bacite like, share, komentar, može i subscribe. Pa mi se vidimo u sljedećem klipu ili tutorialu. Ćao!